quarterly na sabat voi khatna Rawngbawlna Chanchin kan ngai thlak tur chu hukmen chunga thilmak thleng ti Mongolia a erden ebot badrak cha kumsum nga pokomi Chanchin ani Mongolia rama construction project sang hukmena akatanga mishing chena tur in chhong sak ani lain rit choina khol sang tak mai hian thir kom mangin in sakna cha khai ri tak tak chu kalu chunga achoi vu a mun sang tak taka ron choi chovin keinin kutin kan lo la chhong le thin ani ni khat chu in chhong thumna a kan thir lak chhon kan zo don trep to tia thir kom chu a che hruta ke chuan thingtum lian tok la in a om dan ngaya om tir le tumin ka beya ma se thir kom chu a om ngain a om le a ke chu bang atangin min hru thlatamaya in chhong thumna atanga ka tlak thlak chin chau chu ka hria a ni khoslovin ko amzui ta ni chu to tanga hospital nai berpo chu a hlafu mai si a chuwang chuan doctor chu muna chuan an cha ta zoka chumi nu deuh chonulama chuan kalo har chuaka ka keru chu atli ba ka zang ru po ka in hliamani ti ka hreta a doctor chuan in hliamna awang hian hospitala kan hruai theidon lo chi ani ti in min hrila khati lai te kha chuan Mongolia ram hi la changkang lo ve tak mai alani a damdoi lam man ro changkang an la nei lo ani ka chunga thil thleng om zia chu doctor po in chiang takin a hre thei mai bik lova ani chuan ka hnung zang ru atliak ti chin song chu a thil hriat chu ani che hlei theilovin kumni chung chu kamua zing ang main ka che theilo chuti lai chuan kan khua chuan ramdang mi an local fo thina khati lai khan ka hrelo na in tuna chuan khang mi te kha ramthim rongbol tu an ni ti ka hreve chawa Chanchin tha an thedar thin ani fa pariat kaneya a upaber chu pol riat zirlai ani a ka fa te chu an vain ramdang mi te in khomna chuan an tel thina sa khomi vak chu an ni lo na in ke poina in khom chu ka khap ngai lo kan fa te chuan ramdang mi te chu kan ina lenga te an som thina khati lai khan thil om zia po ka hrelem lo tuna chuan min tong trai sak thin alo ni ti ka hreve ta a chutianga min tong trai sak thin zara ka thachak ta viau mai ani tlemin kalo chak ta dewa taksa soi zoi na lamte ka tana ka khum chunga chuan hrui thlun le thing khamte ka siam tira kalukan kan chuan atira chuan anuam lo khop maya ma se ka faten min tong trai sakna chu ka sot pui zela nakin loka chuan tiang nen ka kal chet theita ni ka fate ho chu 7-day Adventist ko shana chuan phur taka in mangin zaite chu nuam anti khop maya keipo in sabat nia in khom chu nuam ka ti ve tho mai Bible kan zirve ta ka chuan kanun alo dang lam chanta a tun malam kha chuan zu in ka ching hle a ma se ka ban san ve ta mia a chu mason na satak ani pathian chunga rin omni ka dua kanupui nen baptisma kan changduna Adventist ko shan chu kan zomta ani keya ka kal theile chin kum engmoti nuwa ka kepania chuan na ka nei tatlat maya ka lau thong hle zing ang main ka che theilo le mayang ti ka hlawani damdoi lama endikna kan nei no in doctor mel chu alim hau lo mai ani chuan zai ngai don tlat mai ma se a hlotlin lo a hlo ombok si ti in asoya asoidanin ka hnung zang ru achia in enkol na sat angai don ani zaifu lo thon thuwa ka chung te chu in tiam kam na le kha a ming sign turati anni ta hiala kanupui nen chuan kan tong trai ngor hlea church pastor po in min tong trai sak thin chu tiang tong trai na zara chuan in zaina chu a hlotling ni berin ka hria in zaina muam ma po adam chakle a kar khatnu leka ina ho an phal tamai ani tuna hian ka tha in ka hrisel na po a tha a Christian chung kwa kan ni a kan thian dang te po Christian ni ve turin kan du sak ani in khom turin kan som thina then khat chu an ron in khom ve maya ma se an thin lung Isua hne na hlan em chu an la om ri lo
pathianin an thin lung a khoi sak thei ti hria in ka hlau thong lu tuk lo chu ba ka kadam lo na khuma khan pathianin miron tlo a ka na chu anni ho lo som ve chu ani a anril ru min ero chu tharau thiang dim na ani ve thong tun nai deuh po khan in khom turin ka thian te tam jok ka soma anon in khom ve zel po ka bei se ni tun quarter 13 sabat tholo mang hian Mongolia khopui Ulaanbaatara Adventist Lifestyle Center din ani dona hetatang hian mi ten zule meizuk ban sanin annun kong atan thutluk na poimo an siam thei dona tholom phal taka in tho dona wangin lom thu kan soilok ani khati zong kha Rawngbawlna Chanchin kan ngai thak thei chu ani